Yeah. Welcome back to NGC. NGC podcast bafethu sithatha elili iditho okanye diversion. Yeah, like siya divert kancane besiqhela ukuziyama. Yeah. Akusho ukuthi baba fethu siyekile endlela kade besiqhuba ngayo. Sithe ma start nje nje into eyala likamela nje ya NGC debate show le kodwa akabi igama layo ngoba besacinga xa ucameraman kwavela igama la savota ke silola ke NGC amalayana ngeke alko right bafethu thank you wakhona bafethu for support kwi NGC podcast next gen siqhuba kakuhle baka sazoza negama bafethu la ngathi siyabulela if right bafethu lento senza bafethu nisipalele wa lesebekale siyeke because abashinto abaninzi le ndaba le abantu mntakwethu hey into khona wena etheni kanti wathi mfethu hayi mfethu mabelithithayo mna kamana mina mkanje if ya NGC debate show owangoshani sayibiza ngonto bana if lithi siyathunta sixele kwa elinye sikaphile siyenze lento because isolisile basi ngoba lelo sisusi studio yabo isolisile bafethu so nalapha hayi soqala abantu abasibwelayo nguwe cameraman your opinions do not matter right now. Oh mother iphuma ngumbe ngesilungu iphuma so bafethu first topic bafethu bethu ngakwazi ubaza sinesikolo sokwazi esivese khaleze siye kuyo straight besifumule bayi modern man bafene yabo sizothenga ndoni umuntu akothi modern versus traditional manhood first topic under ezo zinto siqala ngeyokugqibela because ufuna athi lula yona nansi la izinto la ithi first topic modern men are unfairly judged for rejecting tradition nithini namadoda hayi wena mntaka bazazi mfethu lento lemntakothu nyani mfethu yenzeka lento le dala ndabe ndiyibona mfethu yabo amajita njengoba kusesimanje manje ngokuyabo amajita nyani ayacalucalulwa yabo like for umzekelo ulwalukulu yabona cebuzithu yabo xa ungayanga amajita yabona cebuzithu ayacalucalula yabo lento le ndiyibonile iyenzeka into khona iyenzeka hayi wena uthina ngalento mntakwethu hayi ndithi mntakwethu hayi kuxhomekeke ubungumuntu onjani hayibo singamajita mntame modern man idla uba ngabantu abanemali hayibo so which means ke ngona cebzithi sentsho kwasesibayeni ukubona into xa lihlinzwa kuthiwa ingeni lena kungenothe ya pha mna mntamo mna uba bekuthanda i-modern man bengeke kube khona nesidingo soba makuye pha kaloku mntamo ndinezako yayibo mina ngengoku ikhona zoyithatha le nkomo ndoyisikisa pha ngoba lo ndisisimanje manje ndithi akho sidingo soba ihlatyelwe kwayila yadini so vele ke singajajwa ngonto kuba kaloku ithini into bazasi asisahambi ngemgomo nombandela wasemakhaya meaning traditional uyayiva ke sesihamba ngolunye uhlobo lenye into ke ngoku meaning njengoba kuthiwa phaya ba-unfairly judged ndithi mna abakho unfairly judged uyayiva ke ngoba bazasi akho sidingo noba mhlambe bajajwe ngoba bathini singabantu siqhuba ngendlela zethu esisifunayo ezingafaniyo uyayiva ke kahlahle lento ithethwa apha mnganami bayayibhuda bayenza ungathi i-traditional manhood yiyona kuphela engcono kunezinye ne-modern man because so like against wena uthi statement against on ba amajita ajajwa amodern nge-traditions ezenzeka kulowo mhlaba umodern I'm against wena mfowethu uthi siyajajwa thina simodern thina singawenzi amasiko ntontoni hayi siyajajwa mfethu siyajajwa bazasi mfethu yabo and isizathu mfethu aziphatheki bazasi aziphatheki ngoba ubuya iqonda lento wena cebisa ifana nento yeBhayibhile bazasi yabo
uyibone mfethu iBhayibheli eCebzithi waxelelwa wena ba iBhayibheli nansi iBhayibheli siphila kanje nakanje ngoku ibe umzekelo for umzekelo ngoku kukhona amajita athi kuthiwa eBhayibhelini makuselwe yabo makuselwe kusuke lephi kuze kuthiwa eBhayibhelini makuselwe yabo bona umuntu ovela asuka athathe le verse le ayenze lento afuna kube yiyo enze lithini ifite yena phakanti uyazikhohlisa ngeke uvele ufike uthiwa nangu ngiba nguSimon lo kwakuthuna amandla asenweleni ewe Solomon so yona nto yeyo mntakothi yona nto yeyo mfethu asiyigcina into yaloku yona nto yeyo kodwa wena Cebzithi yabo ya abantu mfethu bayithatha iBhayibheli wena Cebzithi bayisebenzise ngendlela ezitheni ezirong njengangoku soke eBhayibhelini Ceda amadoda ndiyeza bazasi kule nto le into endizama ukuza kuyo into endiza kuyo wena Cebo yile nto yokuthi Cebo nale nto yamasiko ndithi Cebzithi wakhula waxelela uba kwenziwa kanje wangayibuzi uba kutheni kusenziwa kanje yabona abantu abaninzi abaye babuze uba kutheni kuzokwenziwa kanje umuntu ufike enzele into afike atheni wena Cebzithi ayixeleleyo of which ke ngokulonto wena mntaka Cebzithi akayazi bisuke laphi lento kwanaye xa ungambuza lo muntu uba njengoba wena elisiko wena njembulenza lisuke liphi yabo lisuke liphi ngeke lisho umuntu uba lisuke liphi yabona Cebzithi but ufike sekwenziwe ufike wenze wena udlule ufike wenza udlule nawe ufundisa abalandelayo udlule qha kuphela ububuza into eziningi nona wena Cebzithi imodern manhood ndithi mina yeyona mnganami right ngoba yona imodern manhood ndingakhe ndithi wena Cebzithi ivele yaquka kwayo utradition lo but engutradition asawenzeli ngeyandlela eyiyo ekugqibeleni inkomo xa siyihlinza iyakwazi iswapha emtshinini ihlinzeke ingaswa esibayeni nje ibe singuthini icalulwe kahle ifakwe fridge kungekho sidingo sobomalume bethu bathini bakhiphe uqaphu zakhe befike hayibona nje kaloku wena mntakwethu kaloku ukuze isiko livume yabo liqhubeke ngendlela eright kufuneka kaloku inkomo ithini ikhale bayisibayini iqini liphume igazi silibone liphalalele phi bayisibayini ngoma uyise butchery ngoku wena ifike yohlinzwa bayi butchery xa ucinga yenziwa na idotyolo kanye yenziwe lo lento besisina boss against the statements no company sithi ayikho necessary because uyakwazi inkomo uyidubula lesibhamu senkomo sinezelisa ithathi iswejabulana ebutchery bayisike babuye nenkomo seniyazisazile ephathi yenkomo isho sikuphise lusho unyanisini isiko vele inkomo ifike seyiphekwa pha idlini bazamasiko ngoku hayi kodwa idliwe lela babazi indawo lenkomo emntakwethu yakubo zonke into uzithethayo abantu bakuthi basweleka kudala hlo uyayiva uba bona bavile pha bakuthiwa ufuna inyongo soyikhuphela ecaleni bakuthiwa ufuna inyongo bakuthiwa ufuna enye into iyothathwa nayo ke xa ke ngoku into embi kuthiwa ke ngoku andithi wena mfowethu kumele kubekho nezanyama ziyohlala phaa emakhetshini ifike ibekwa phaa ifike ivundile sibuye siyiphuwe seyivundile uyayibo khululeke ebutchery mntana bayakwazi ukuyenza nto uthenye ethile mayisikwe kanje kaloku ayiphaa usebenza amabhungu uyayibona ngocela mna sengiqhamuka ndisisimanje manje uyeva ndiyayithatha ndiyoyihlinzisa phaa khathela umnca amadodela yashinqa ezandla befike befuna uplaka apha unomphela uyayiva mna njengoba ndisisimanje mntawethu ndiyoyihlinzisa phaya ibuya seyiright xa seyiright yadliwa inyama endlini hayi futhi sine-point zethu bafethu because nespoiler sazizamela bafethu safika indaba yayi-debate show satest waters so ingane ngiyabona eza topics pha under womanhood ngeke ngibone enye ngathi interesting la ithi manhood in South Africa is built on pain and silence hey andibaza sisifela ngaphakathi mntakwethu sifela ngaphakathi tamadoda manhood in South Africa is built on pain and silence kuthiwa kahle indoda yase South Africa ubudoda base South Africa bakhiwe
ngobuhlungu nokuthula. Oh, like xa uyindoda ukuze uconsiderishwe izindoda usenhlungwini awuthethi uthula. okay. So bazacost must first debate siyavuma sonke la because ya relate. Kodwa ilento leyenza amajita amaninzi aziqhome le mntakwethu. Ngixaka abantu bafela phakathi bazasibafela ngaphakathi. Yabo ngibuyele kwanto uyisho. Lena ke andikwani ukuyahlanya noba ithini into yakho na Cebzithi. Uvelisa uthi uma uthatha umuntu onemali uyabethwa andazi ba like ngenapho kubethwa okanye xa imali ifundisa ukarate. Ngeke siye ngothephiso ngemva kwayo. Ngemva kwayo la sesithi amathera afundisa ukarate. Iwanze nemali ifunda ukarate. Wena mntakwethu wena Cebzithi mfethu. Iyenzeka lento Cebe. Iyenzeka lento. Kanti siqhubeka siyaqhubeka. Hayi siyaqhubeka qhubeka. Oh yeah. Wena mntakwethu wena Cebzithi iyenzeka nyani lento. Uyibona mfethu ukuthi khona esasitsho sithi indoda ayikhali. Uyibona kwezo ntetho ezinjalo sho kanjalo statement kwezo ntetho ezikanjalo indoda. Uyabona into khona into kuye kuthiwa wena mntaka Cebzithi indoda ayikhali. Ndingazwa kuteni ingazukhala indoda inenyembezi. Inawo nomlomo uzobuza siyoyo kalo yabona uqalelana ngalo ngephephetele ngoku kuthiwa uye wakhala uyaphila ngokunalona avele wathula wazihenga wasweleka ngubani ongcono. Hayi ayikho nenye ngcono kumele umuntu angasweleki egqibeleni. Weva wena xa uyindoda mfethu ingaske ungathetha kodwa naxa sowuthethile awumanyele kodwa indoda ucinga kakhulu indoda icinga kakhulu. Utheni ucinga kakhulu but ke ngokuCebzithi sendikwesa stage soba mina sendiyayikholelwa nyani into yabantu bazase yabo abathi mhlamba batraumatized okanye mhlambe bane anxiety sendiyayikholelwa ngosiyenzela. Nami ngathi ngazikholelwa nami azizindala. Andazikholelwa nami ndisithi uzixhomele inkazana ubeve ukutheni yabo but kodwa ngosesiyakholelwa ngumngane nami ngoba hayi Basike nami ndibonile into ezininzi nyana ngiyayibona lento Cebzithi. Nangona ningasoze ndi-understand umuntu why ethini ecommita i-suicide yena wena mntaka Cebzithi ezibulala but ezabanye izinto hayi abantu basedlule ebunzimeni obukhulu kakhulu mfethu. Badlule ebunzimeni obukhulu kakhulu kodwa endingayifuni yilene umjita azibulalela inkazana intombazana. Uzibulalela intombazana ovele wayidibana nayo ngoku somdala. Hayi ngeyo mina endisayikhabana ngoku. Wayivumile. Hayi ndisayikhwitshana ngokweyo. Andiyivumeli kwayona mntakwethu. So irule esinayo if itopic siyangqinelana sila ngobeka i-points sibeka i-points siye kwenye accosting inkosi yavumelana bavela American. Alazi basiye kule ubuyitshile amantombazana bawo ngcono ushade ne-traditional women okanye ushade ne-modern women. And you understand vele umhlupha kwe-traditional women. Ndithi modern mina mntakwethu utheni wena? Nami ndithi modern mntakwethu ngifuna ukusokola mina. Mntaka wamcela uthini? Modern ungitraditional. Traditional. Yabona nomntakwethu lento lena mfethu ne. I-modern women yabo mfethu wena Cebzithi ababesimanje manje nangoku bakhona vele i-advantages zabo nalona wendoni wakudala wesidala like umendo kanje. Ngicacisa umendo nawo uyabona uyancedisa kakhulu yabo ebantwini uyancedisa kakhulu but kodwa wona umendo ingxaki bawuthatha ngendlela ezitheni ezimbi umendo. Bona bawenza ngathi xa usowuchathe umuntu uthini uyamona yabo. Benza ezo zinto benza point kanti abantu bona banezimali wena Cebzithi bayakwazi ukuzicingela. Bayakwazi ukuzicingela enangoku abahlala entweni ebheda. Yebo abahlala entweni ebheda. Yilento ngokuzothi hayi intontoni wena Cebzithi uzothi wena hayi intontoni ngeka ngishiye untontoni umfazi wami intontoni because vele umuntu akanajosi uyabona nje ba lana bengathi nisehlathini ngoku uyabona ngoniphumile ehlathini ngoku ngizoliya kanjani iqatha selisemlonyeni yabo uyanyanzeleka kuba makahlale. Ngiyokuxelela ngoku mina ama-2K mina i-2K lishata ngoku alinangxaki noba ungadluli inyanga xa libona uba kuyabheda pha liyagoduka. Yebo so wena bezasi isimanje mfowethu sisithanda ngoba
so nisimanje manje baza sisiphilisa lempilo siyihalelayo. Okay. Mina mntakwethu owami umfazi wakwakhala lapha wena mntakamci wathi eyonto eyo seyigodukile yahamba yohlala emakhaya iyafike yona ayikwazi ukupheka phansi kwathi kwacima hayi khuleka ekhaya izitovu zombane nizozithenga ina imali weva. So wena bazasi ezinye izinto andiye ndizihoye kakhulu mina ngoba vele emzini nami mina mfowethu mina uzoba modern weva. Yeah. Ozongixeka indaba yakhe vele beveni ngakho umzi wakhe ndakho wami uyayiva ke ibheteliso ubumodern ngoku mfowethu dala kwakuphilwa ngenkomo kuphilwa ngento ngoku asaphila ngenkomo njengoba first topic besithethile bushari tonto siphila ngentoni ngesimanje manje. So it's not wise ukuthi wena mnganami ndithini to have someone who is traditional, maybe even that person is not even educational ever. Yes. Bakomtsa ngamampondo yabo senwa inhloko. So kahle ndiyakukhombisa uba kahle ndi-modern ngo. I am a modernized human being. Yes. Yeah, bafethu anyani because ngifuna lokho nyana into nesitayo futhi vele avuma i-debate. Kaloku ulimi lemboleko bafethu. So vele ngifuna ngathi abantu abaninzi ababhona indaba ye-debate kanje kanti iyona ndlela nani kudala bengixela i-debate ufuna ube well mannered, well thethe kakuhle. So into edala yona inkampani ndiyavuma ipoint uba vele akusathwana ekhaya akusabaswa vele nami kodwa ngifuna umzini okubaswa kunto kanjalo uronda wathi asibagqeka abantu omunoronda i-key point eyo ndiyayivuma futhi cha into edala yona point apho ngifuna ngathi ude wabetha ngathi ugwenqa kakhulu wena uvukele lapha ama-2K andazi uba ufuna ngathi uthi ama-2K into erale yenza kanganyamazeliyo hayi akuyonto okay siyavuma xa uhlupha kufayo wena kaloku umshado ndiyavuma unganandi manje ndizithethe umshado ndiwazi yabo ndiwazi mza umshado usenza kanjani they are ups and downs. Ngicingela uba umshado nto nami uyanyenyezela yabo vele kaloku mawufuna into wena mntakamcembe mfethu mawufuna into zakho zihambe kahle nyamezela so that's why mina ngifila ngathi because umuntu nezibona wala emakhaya than abantu nibafunayo andigxeki esakhulu abamodern yabo i-divorce i-rate iphezulu yabo compared to abantu ithi mina ndiyabahalela kanje ba-traditional yabo yenye key point yami into ndinayo indaba ye-divorce rate zama ukuthi bona ba-understand uba la kusemshadweni vele line-errors why ngizathe thonto boy ndiyazi uba anizwe lo ngqondo vele uba ndithi ngizomosha nxaba sithi umuntu wabantu uyanyamezela usucinga umuntu yabo hayi ndiyayibinda enye futhi ethi leyo poison leyo isho uba vele key point uba izindlu yabo ushilo ubhodi uba kusabaswa phansi njengoba sithi first topic inkomo ixhelwa kobushari ndiyavuma vele lokhu kona vele besikade silethile ne-modern wathwathi zikhona ezakwezi ezenziwa umzelo ukutestwa abantu boy analoku zenziwa mfini ngasho ngithi 80% 90% basa umakoti ayekhaya ngafuma ku-modern nto namaliphikisi khona izitovu khona ikhona iyahlala nyana andisho uba usisakho ama-nails ama-wave ngakayipasi ngizama ukuthi ngingafela ngarelate-wa kulo wami ala emakhaya abazali bami ngarelate-a kuye kakhulu than andisho uba khona be-wrong ne-modern kodwa ngiyasho because akakho family yayena usisi lo wama-wave nama-nails kucala ukuba ufune guqiwe kusili andisho uba music sasindwe kanti isikhona ezatest uba vele athathwa selekubha kanje yabo nje babo izawuye ndiyavuma abantu abaninzi vele abafazi bawitshele ezo zinto bafuneli xa zama ukuveza nje uba into eningi izithande niba vele uzonyamezela nami ngizomnyamezela unqabile futhi uba statistically ke ngoku unqabile uba si-divorce yabo zezowini isho uba mnutani nyani le tradition yona i-right ngezinto ezinjalo wena mntakamce yabo because iyabona lena yona ye-modern yona iyayichithisa imali kakhulu mntakwethu yabo iyalahleka izimali mntakwethu phakuyani yabo ngoba umuntu uzovela umshade ngoku akubona uba hayi uyabheda udlulela komnye umuntu fast wena mntakamce yabo loo nto leyo kwenenze ntoni wabizwa ntoni loo nto abona mafethu I think sonke sizibeke kahle zonke ipoint zethu fela ngathi siyakwenye wayindiyaqo hayi sibeke kahle mfowethu ithi bafethu khona into ethendayo ngobafethu kuthiwa
i-boy child, which means osimamkela what kuthiwa basala ezikolweni yabo osisi bapasa kakhulu nani uveze niyarelate nina niyazi ngawazi abajita embiza amagama abantu yabazi bafuthi wala iloshintsha manje amajita yabo tsala so ithi lewe bafethu school fails boys yabo by ignoring male specific challenges ne icacile kwa nifunde kabi hayi uvakele so ithi uyavuma onye uthini wena boy ithi schools fail boys by ignoring male specific challenges, which means isikolo boys sifela amajita esikoleni ngoba sithi hleli ngamadoda lobe sathi sithi sithi amajita akaleli vele accosting basti sim understand ucebo kwa 35 hleli inkwenkwe hayi mina mfethu andivumi xa kuthiwa schools fail boys by ignoring male specific challenges zindoni ngoba mfethu kazi umzelo sorry yawumzelo ignora ngochoyo boy basi indoni zo yabo like ndiyavuma ngekwenza nje anipha kodwa ibona izamuzelo umzelo uthi hayi hleli simamkela ungafishana simamkela hleli uzofuna 35 yabo kanti khona simamkela Dylan nawe yenza umivers hayi mina ndingathi mina wena cebo mfethu into iqala endlini uyayibo xa endlini wena bazasi ingahoywa ngumzali thina esikolweni besoyihoya kanjani sinexanduva loba masihoya abantwana abaninzi umzali ehlulwa ngomntwana wakhe emncane ayi1 uyayiva umzekelo njengoba ndithanda ivumelane naye izikolo ngeke zifeyile kwinto ezingayaziyo okanye ezingayibonanga uyayiva ke ngoku amaxesha amaninzi yabo zingafeyila izikolo yabo xa betsho bona but zifeyila zizamephi kaze lichole ixesha okanye ithuba loba zikwazi ukuzama zithini zincedisa abafana uyayibo so ke ngokwena cebo kahle izikolo mina mfowethu ndithi azifail zingazinto okay uyayiva ndabona meaning ke ngowena bazasi okokuqala umzali maqala hoyo umntakhe aze athini aze nengxaki yomntwana phi esikolweni uyayiva ke so that yaziwe thina mhlambe sizititshala uba ndititsha apho uba okay uzibani bani eklasini ukanje nakanje akumelanga ndimthinte kanje nakanje yabo mandithini mandithathe lendlela ithe so uthi babazali wena bafela so ndithi babazali abafela hayi isikolo so uthini boy ifana nalento wena mntakuthi thanda kusorry uyancina noba hayi ndiyanqina lento ayitsho ifana nalento wena cebzithi kuye kuthiwa ezikolweni otishala abawenzi umsebenzi okanye abatishi ayikho lonto leyo cebzithi ngeke sithi isikolo sino principal uciba uprincipal wena avela suka eka abantu wena basuke bazihlalele bangatishi hayi wena cebzithi ingxaki izikolo abantu bayajonga abantwana babo bangabasaphi bayajonga abantu wena xa ufuna umuntu akho apase wena ungamsaphi amsawuso isikolo sithizile msebenzi ukuzapasa ndithi wena cebzithi lento lecebzithi ixhomeka kweya mentality yabantwana yabona izikolo zisizidlalini kakhulu wena mntaka cebzithi abantwana bahoyanga isikolo pha noba umntwana ungampheka umthini umephula umntwana mayengayifuni incwadi akayifuni incwadi ngeke afunde kwayena umntwana eyanto eyoba umuntu mangapase wena cebzithi utitshala yena into ayenzayo uthini ukukhombisa uba lento le into eyithile ekanje nakanje wena mawungafuni ukuyiva lento umntwana wesikolo awuzupasa wena mntaka cebzithi noma ungathini noma ungamenza umthini umntwana awukazupasa umntwana nalento sekwayeka nokubethwa ke ngoku nakudala kwakufelwa kakhulu abantwana bebethwa nathi sasixazula imfundo pha ngabizi bethwa umuntu exega cebzithi kodwa mawungafuni noba ungabethwa kanjani mawungafuni ufunda awuzufunda nami ndikhwitshwa ndingakwazi nokuhlala phansi nezandla zibolile kodwa incwadi bawuciba mina uzondibona ndifunda incwadi ngeke undibone ndifunda incwadi uyayibona ke le ya bafuna wena ufuna sihlale kakhulu kutopic so bafethu yasho ke indanda yipointsini yabo ngimnanini na bafethu ngithi izikolo ziyafeyila ukunaka ingxaki zamajita i-challenges thizile yabo ngiyavuma ntwana zami ndiyapheshana nani ndimijita i-right ukuthi nento so ndithi mina bafethu izikolo ziyafeyila ngokana amajita cause ifuna ngathi utitshala abathile labakhona ba-understand
Ngiyavuma unepoint ba umzali ufune kaloku nawe into yampha ungumzali ngena umuntu omdala ukhona kucebo Junior nyanga ngiyathi ucebo Junior wazi bani wena xa iphako yandawo phako kusa space umzalakhe so vele xezo ningxaki ethizile ucebo mfundisi uba nawe because ngasho nami ndinxela maybe una 8% notisha la unandabana ba abantwana abajida bathewe hayenze yabo so that's why sithi mina ndingqina ba itisha isikolo sometimes siyafail uku understand amajida compared to amantombazana yazi abantu iveze issues zami because intombazana umntu xa nexesha ndiyavuma ayifandwa nami xa isexesheni inakelwa more than advocate ndiyavuma ayifani nifanisa oze classini ikhonyiwe akuzubuza bayibo kuthene bhema yabo bazama ukunderstanda why ezibhema intombazana uzobona kodwa kutheni uzothatha kutheni kanti lo mntwana wathanda nokubheme wena mcebetshulu so that's why kuhoyo kwawena so that's why sithi mina le school fail yabo siyafaila manje understand that's why ngisho njani sithi that's why i-boy child ingathi yasala esikolweni because most esikolweni ndiyavuma amajida amaninzi vele ke mfethu isikolo akasiphambiselanga amajida anandaba neskill amajida yabo hey ingxaka wena mntu amcebuzite hayi kwela eSouth Africa mfethu hayi into nesikolo phakathi wena ecebuzite hayi ayisizeli kwanto hayi isikolo ndibona ngathi into mina yokusibamba nje le hayi mina isystem wena hayi system thizeni le wena mntu akacebuzite uba sibanjwe mfethu because ngeke wena cebuzite mfethu izikolo ezingaka zinatishala kodwa abantu bahleli phansi abaqashwa izikolo zinatishala vayo yala iShoprite nqwaba abantu bazithishala mfethu uthi abantu abasisibethu sibazi siyabaza basenza by Shoprite degrees abo bana asisho iShoprite ke ningasivika kulo nami baba ngandifuna iShoprite ndingasebenza spansi yasifona yabo mfethu hayi iyavakala mfethu I think sami topic yethu ukugqibela sivala ngoba ngikhona manje wethu khunyiwe sibalekile so okay nsapha topic sesithe ngosisi nje just nje yabo just nje bangasithunga ngosisi akadibana nenye into ku TikTok lo uzamkhumbula uhle ubani uhle times 2 baba ngathi ndiyemodlengulile ndingaba yapho lo topic kodwa ayikho ngudlengule kodwa it is South African protects South Africa protects men more than it protects women yo into okwayiva phe so sakhe sonke hayi ndayibheke ithi South Africa protects men more than it protects women so ikhusela thini South Africa which means lento iquka kwanto Zani mnganami kwanto boy crime qashwa like sikhuselekile thina singamadoda when it comes to safety ithi le topic iSouth Africa ikhusela amadoda than osisi hayi iyaxoka mnganami ngiyawuxelela ngezizathu bakutheni tiyexoka umzekelo iGBV wakwayiva ukuthi iGBV iyindoda iGBV uyo kuloko kungusiso theni oxekileyo yabona mnganami wathini ke ngoku kwathiwa ke ngoyiGBV thina lo singamadidi uyakhumbula uba thina simamelo uvela uhleka xa uthi ukhandwe intombazana so nami ncimo of course ndiyakuvuya lenda ndiphaphele soze of course so wena mnganami ucana ntwana asoze sithi South Africa is protect ngoba iSouth Africa ukuzi protect umuntu indoni kumele ifollow protocol lo protocol indoni yilaw so kulo law ithi iloku ifavorisa amantombazana umzekelo nangoxa ndithathile akuthiwa 50-50 uba icherry xa inemoto ezithile ndithatha imoto senze ungathi ngosiyaswipe yebo kuthiwa sithatha into zendoda indoda isala ikhama isilingenazinto uyayiva so wena bazasi end ke ngoku futhi iloko kungosisi abaza bengenazinto bafike bazosuba ukuthi bemuntu uyayiva for umzekelo singanomntwana apha uyova response kodwa hayi i-custody mayibe kusisi mna ndoda zendikhipha imali kutheni ungathi hayi nika indoda umntwana sisikhupha imali uyayibo so wena bazasi kahle kube kungusisi odliweyo odliweyo ntoni
Chita kaloku bengumsisi. Oh, ndiyakuthola ke. Udayisa ngayo le emasweni. Hey, so wena mnganam Lela- isystem yase South Africa ungazi ukuthi ayibhalwa ngumfazi xa sangaxelelwa. ngicela 2 seconds ibhalwa isimple no Oh, utsho kanje into lana Yalandela into amantombazana because wathi ucupcake asithethi ityala lendoda elungileyo asikhala wathi wirali last year nikhumbula asithethi ityala le if uphudlwe ngulo uyabotshwa kodwa uyazi ba wena mntakamcebejulo mfethu naba abantu avelathi umjidi ezama ukuyina etaveni athini wena cebisithi intombazana ivuke seyisithi ifuna i20 million i20000 kodwa umbonile bandiliphanana nomntakuthi wena bendisela ibhodlela elibrown black icebisithi ngayilenda boysland So wena mnganam, what I'm trying to say is that yonke into apha eSouth Africa ngosisi nemali ukuve xa uthi indoda inemali kumele inike usisi ngenkani waweva kuthiwa khona i-man allowance madoda siyayidimanda nathi ngoku iloko i-girlfriend allowance andazi noba yi-man allowance noba yinto manhood allowance hayi mntakuthi boyfriend allowance boyfriend allowance ngeke mntakuthi siyayicela i-boyfriend allowance hayi kakubi siyayicela madoda siyayicela ngeke kunini kanti thina sakhupha izimali kanti abantu yinhloko sithi umzali uthini kanti uthini kanti umzali ulendile boy songaze ukhipha imali enezicebo uba mamba ufakele amanye amazipho on top phezulu kwamanye intoni yone hayi ke ndivini khale kakhulu xa bekuthiwa toiletries cabe umthela nezambakhe ukuthambisa umlomo ukuthambisela izambakhe kanti abazali baphi uthini umzali ngalento esondlelwa nje hayi bafethu kahle hlona cebisithi I deny ukuthi South Africa protects men more than it protects women. hayi yabona la Yi vice versa. ngazi ukuthi mfethu kwakusisishumane sisasibhala lento mfethu sicingile amantsheri uyasibhala lo mfethu hayi yes South Africa ngaya ke mntu akotawo yabona ndiyamgqwabela izandla hey wageja ubafo lo Kwa cupcake sethetha. wabhala emabeleni wabhala lewe hayi wageja yabona wena mntu cupcake akacebisithi yabona mntu akacebisithi sithathwa ngendlela erongo la emsawudeni wena cebisithi yabo yazi mfethu abantu abesimame sibathanda kanjani wena cebisithi mfethu siyabathanda mfethu siyabacherisha mfethu so sakhathala bakho abasoloko bezibeka ezindaweni engafunekiyo babe kuzo And yakwazi ngabantu bathanda nya. yabona nacebisithi mina ndakhula Umthanda phofu. walena uthiwa lijike wena cebisithi mina ndayikhula mina ndisazi bayidliwa ngamadoda kuphela semzekelo mfethu ndakhula ndisazi bijike idliwa ngamadoda kuphela mina cebisithi mina lena mfethu yabantu besifazane mfethu sigilana nabe ejikini mfethu mina ngiqala ngoku wena cebisithi mina mina 16 years mfethu udla ijiki hayi no 16 ona 11 years udla ijiki wena video udla ijiki mfethu futhi normal yebo yilento cebisithi masivumelane ngoku. yabona wena cebisithi mandiphela apha ingqondo elikhuphuka anamzovala ngicela lena sivala wona i-boyfriend allowance ndisashona ngoku siyayidinga nathi singabantu sanusebenza kuthi yeah boy nam I disagree when it comes by South Africa i-protector amajita more than amantombazana because amantombazana mfethu intombazana athi ngiwe mfethu vekufika mfethu itsho i-convoy kulapho wabona khona bamapolisa asebenza akunajamba sisoloko sithi amapolisa ngamakwala makakafune wena mnganami uzobona kuba ayasebenza tata Qhubeka cela. so niyasho boy ba nami mfethu kaloku besithe xa sifundela i-topics 80 points hayi amantombazana mfethu are well protected system akusele mfethu amantombazana mfethu i-South Africa ilaw kakhulu yavuma anikhumbula ikhona ilaw efavorite thina abandiqaba bafethu kuzo zonke ilaws ezikhona bafethu ngathi lokho zivuna amantombazana so alazi uba ngathi ke kodwa at the same time into embe yabo ufumana nathi singamajita siyazama uba sisupportwe imithetho esifuna that's why sisala topic besitha ngayo before sitale siyasala ngenxa yele ngemithetho ethizile nje kanje uba ezomjita nje mfethu akakhulula bafethu akhulula nyani ngoba
andazi bawuve bacimba le mali siyithatha apha singamajita eSouth Africa baceba ityalo ezihlahleni Yabo. manje baceba ikhula la kuthi le mali yabo so bafuna ba-understand abantu ba-eze umjita ophila eSouth Africa e-Africa nje iphelele akho lula yonke lento i-against thina cupcake makasuke kuyefana masifaka abantu azifanele nje hayi sesicela omnye utsotso omtsha ngicela umnyisotho omtsha abashitsana sobanyamazela I hope bafethu iyarekhoda bafethu thank you bafethu nyani bafethu qhoke ngolesine bafethu if siyarekhoda le debate show ngolesithathu because kanti amajita siyasebenzela akayifuni lento thina bafethu kuyasinandaba sohasilisha lasasho sizo qoba bafethu ngicela nyanga ngolesithathu bafethu although besithi so debate but saphetha sesingathi sishayi episode because akhona amajita namamntwana akhona ngizolo I think next semester so focus on ibhola yabo I think yona ezokwazi kahle besitesti waters la benifuna kahle beyishow yebhola kahle le yabo bafethu yes besecala ngifuna bento yebhola because yabo kwasista kanje yabo ngathi episode so ngiyacela bafethu nyani ba next week sizama ibhola okay ngiyacela bafethu nyani ibhola nje nyani next week because ibhola siyahase ukuyela lamantwana okhama vena okhona uzobe khona khaye occasionally somane sithi umuntu acabe ngekho kwabe ngekho khama vina nganye sithi chata thethe ibhola la phesheya nilala so if uyavuma ungakhomenta nawo Prizes bayi bafethu niyatyaza yekeni ngoba ni debate niyavumelana when shiny because ibhola spark i-debate uma second yes yeah thank you for watching bafethu NGC no name show siyazabalazela record danko nothita ni subscribe kaloku siyazidinga ama-subscription subscription niye napha ku-YouTube madoda please madoda niye napha ku-YouTube danko